Angibingelele bazalwane egameni elihle 16. lenkosi yethu Kristu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu Experience that Paul and losithwele wahamba nathi it goes. kwaze kwala. Siyaqhubeka bazalwane, siyaphambili. Siyamkhonza uNkulunkulu, sihlale ethembeni. Kodwa namhlanje bazalwane ngifuna ukukhuthata ebazalwane bonke emhlabeni wonke egameni lika Jesu Christ ukuthi uNkulunkulu wethu bazalwane ubonakala phakathi kwesibindi. Amen bazalwane. Uma ungumntwana kaNkulunkulu kumele ube nesibindi. Uma ungumntwana kaNkulunkulu kumele ungabi na fear. Because if fear isho lokho ukuthi uNkulunkulu umncane, but isibindi sisho ukuthi Sathane mncane. So ngakho ke bazalwane njengabantwana bakaNkulunkulu akumelanga sibe nefear ngesimo lesikhona noma ngabe simo lesinjani. In life ifear ungayivumeli empilweni yakho. Kwesaba kuyambulala umuntu. Kwesaba umuntu kuyamhluphekisa. Yonke into nangabe itawuphumelela kumele ube nesibindi. Yonke into na utawuhamba kuyo uphumelele unqobe kumele ube nesibindi. Isibindi bazalwane yinto lesetshenziswa uNkulunkulu kakhulu. Hallelujah egameni lika Jesu. I know ukuthi uma uvulela iTV ma statistics akhuluma ukuthi bangakanani abantu labafile kunema problems kangakanani. Yes, it's true, but as singabantwana bakaNkulunkulu, be strong, trust your God. Hallelujah. Kulesimo lesikhona themba uNkulunkulu wakho. If fear I sit next kithi sina abantwana bakaNkulunkulu igama lenkosi malibongo elivangeli. uNkulunkulu ubonakala bazalwane phakathi kwesibindi. Uma Shadrach, Meshach na Abednego abazange baba nesibindi sokungena emlilweni, uNkulunkulu ngabe akazange abonakale ebantwini ukuthi umuntu uyangena emlilweni aphume angakashi. Amen bazalwane. But ngenxa yesibindi labafana bema bathi uyabona ke manje siyamethemba lo uNkulunkulu wethu noma ngabe akasisithi, kodwa kutawateka ukuthi kunebafana labangazange bavume kuthandaza kwesithixo igama lenkosi malibongo. Ngenxa ukuthi babe nesibindi lokho bazalwane kunikete uNkulunkulu emathuba ukuthi angenelele abonakale. Ngakho ke ngifuna kusho ukuthi kulesimo lesinje mzalwane yiba nesibindi. Fear not. Angade eBhayibhelini ukuthi kubhalwe kangaki ukuthi fear not, fear not, fear not. Ungasabi ukuthi kwendakala ini. Ungasabi ukuthi enzaweni ohlala kiyo sifo singakanani, ema problems angakanani. Yiba nesithemba lokuthi uNkulunkulu uyawudlula nathi utasilwela asinqobele. Be strong. Le into lengifuna ukuyisho bazalwane ukuthi yiba nesibindi endleleni yonke yakho. uNkulunkulu uthembekile, unemandla, utasilwela utasinqobele. Uma sifunza live lenkosi lithi iBhayibheli Jesu ahamba nebafundi bakhe wabonakala ehamba etukwe mandi igama lenkosi malibongo. iBhayibheli lithi Petro wathi Nkosi uma kunguwe nami ngibide ngihambe. iBhayibheli lithi waphuma emkhunjini Petro wahamba emanini. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli wabona umoya waba nefear. Uma eqala kuba nefear waqala wasinka igama lenkosi malibongo. Glory to Jesus. Hallelujah. Yiba nesibindi mzalwane ukuthi nanoma kunje 2020 sitawukrossa igama lenkosi malibongo. Coronavirus or no coronavirus sitawukrossa ngoba uNkulunkulu mkhulu longakithi kunalokhona eveni igama lenkosi malibongo. Uma sibuka live lenkosi encwadini Hebrews chapter 10 verse lika 35 kunemavi lathi hey afundzeka ngalendlela. Ngakho ke maningalahli isibindi senu esinomvuzo omkhulu. Hallelujah. Ngokuba nidinga ukubekezela ukuze seniyenzile intando kaNkulunkulu namukeliswe
namukeliswe isithembiso igama lenkosi malibonga yonke into uNkulunkulu lasithembisa yona egameni likaJesu idinga ukuthi kube nesibinzi sigcine sibe nesibinzi ingakho mzalwane ungasilahli isibinzi sakho qina umesibinzi hlala ethambeni uNkulunkulu unemandla egameni likaJesu babelo nemandla egameni likaJesu egameni lenemandla egameni eliphakeme qinisa abantu bakho ubende babe strong in Jesus name. Thank you Lord. Amen and amen. Stay blessed in Jesus name. Amen.